Godine 1997. Slobodan Milošević izabran je za predsjednika Savezne Republike Jugoslavije. William Clinton postao je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Album Kud idiota, cijena ponosa bio je prvi album jednog hrvatskog benda objavljen u Srbiji posle rata. Umro je Zoran Zarić, basista grupe Taste Rap. Umro je Rajko Kojić. Umro je Goran Čavajda Čavki. Sad sam bio na Tasosu i nema veze, tamo grupa neka Etnik je svirala, snimala spot. U jednom tamo ima, znaš, oni spomenici iz još doba stare Grčke i oni su tu snimali. Jedan čovjek isti Čavke, znači. To je reinkarnacija. I kad ti vidiš takvog čovjeka, ja njega kad vidim, a on još i u haljini, znaš, pa iste one, priča francuski, on jeste Grk, ali voli, pošto je to neka priča kao Manu Čao, mislim, ali još je, to je ta ekipa, kako ti kažem, Manu Čao, Čavke, Dalaj Lama, mislim, ne znam, ali ono... On je svirao, znači, mešavina Ringo Starr i Charlie Watts. Jednostavno mešavina. On je se opredelio za miks ta dva čoveka i on je to uvek. Znači, kad god slušamo snimke live Babe, jedino što je izuzetno i perfektno, neponovljivo valja, to je taj ritam i to. Zadnje mesece je proveo, ili možda čak i godinu ili dve je proveo, valjda, ne znam, na Tasmani. Mislim, tamo, mislim, on je bio pozitivan godinama, mislim, već negde, ja sam znao da čak je pozitivan još od, ne znam, od 88. ili 89. Tako da je on, znači, već kao koliko je to bilo, ono, 5-6 godina, znači, bio pozitivan i tad mu je negde krenula bolest i, mislim, to nije dugo trajalo, ne znam, par meseci i to je bio kraj. I kad smo se čuli, on je uvek rekao, znaš šta, proživao sam jedan tako bogat život i to se poštuje. To je to.